ko ngā kai o te Moana o Tauranga. He tio, he pāua, he kina e whakarite ana ki te whāngai i ngā tini manuhiri, kua tai mai ki te Mana Kuratahi. Although I like to be there in person, our main priority as haukainga is to look after our whānau's stomachs and our manuhiri. Ko Chrissy Jacob, no matapihi, te ringawera matua. Ko titana whakarite i ngā kai mātaitai, i nāia nei, ko te tunupihi ke te mahi. We're used to having kai with seafood and all that, so without having seafood or other kai, like, I've never really seen it, like even rice. You try and do your best, you know, and the best look is with seafood. I te mea, nā rātou anō te tono kia mate, kia toia mai te kaupapa kone. Nō reira i whakarite e mātou etahi pai aru, kia tutuki i tērā o nā tono a rātou. Ko te tino tono, me whakai ki ngā toa kai. Ai tika toni ko te tū o ngā tamariki, te mea matua, engari ko te manaaki anō hoki. Ko Tiare Dixon o Ngāti Tapu, tētehi kai whakarite mana whenua, kei te whakarite i ngā pā ke te kai mā ngā tama. Ai, whakaatu ngā kai Moana, whakaatu ngā kai whenua, whakaatu ngā kai rāka, whakaatu i te kai manaaki. But we like looking after people, that's all I say. And if we're representing, and then people are around and we help out, someone's, you know, says, oh, hey, we've got this, and we got that. I think it's because we make it look easy. Wai ake a Māori ki ēnei momo kai, engari ko tā mātou he whakatairanga ake i te momo kai Moana o kone o tēnei rohe nei. Ka mutu, koenei te rārangi kai mō ngā kai whakawā o te Mana Kuratahi e puta ai ngā pito. Maioha pānapa, mā Aukaha. Ko te reo, te take.